Adumna le hakim hakim asojahim uradudo urung dihukum kagak berbeda kadang nagbahai bungong jaro padumna le linto baro wabak jodoh mekanduri kadang-kadang hai tungku kafan baro karab gebi padumna le urang inang duk metaman kagem upan hana gete getare nyawang male tendang di sinan rap padumna le urang tu hamasadile janggut panjang sembahyang tanbe kepugunaan pudu janggot nebilong tetbe di jugute padumna le hakim hakim asojahim uradudo urang hukum kagak berbeda kadang nagbahai bungong jaro padumna le linto baro wabak jodoh mekanduri kadang-kadang hai tungku kafan baro karab gebi padumna le urang inang duk metaman kagem upan hana gete getare nyawang male tendang di sinan rap padumna le urang tu hamasadile janggut panjang sembahyang tanbe kepugunan pedu janggot nebilong tetbe di dugute padumna le faedah hudib musang bansaboh alam bak jiji pula padumna le hudib umat Islam tengah urang bang cari belanja takoh bak jo'on tak pegat ke ilham takoh gulam ke tempat mana beri jang rayaan Islam berjeci fam ka doa mana padumna le urang inang duk metaman kagem upan hana gete getare nyawang male tendang di sinan rap padumna le urang tu hamasadile janggut panjang sembahyang tanbe kepugunaan pedu janggot nebilong tetbe di dugute padumna le hakim hakim asojahim uradudo urang hukum kagak berbeda kadang nagbahai bungong jaro padumna le linto baro wabak jodoh mekanduri kadang-kadang hai tungku kafan baro karab gebi